Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iyi contre-offensive y'abanya-Ukraine cyangwa se kuri operation ya gisirikare y'Abarusiya ikomeje kubera ahangaha muri Ukraine. Murabizi ntabwo duheruka kugera ku mirongo y'urugamba ngo turebe ngo bimeze gute. Muri iki kiganiro rero reka tuhagaruke turebe uko bimeze, turebe ripoti z'Abanyamerika, turebe ripoti z'abanya Ukraine, turebe na ripoti z'Abarusiya icyo zivuga kubiri kubera ku rugamba. Ikindi kandi turaganira kuri Elon Musk. Nakomeje kumva abantu benshi bamisinga point iri ngombwa cyane, abantu benshi bavuga ngo Elon Musk yagambaniye abanya-Ukraine, abandi bati Elon Musk yahagaritse intambara ya gatatu y'isi yose, nawe ubwe akigamba ati nahagaritse icyashoboraga kuba nk'intambara ya gatatu y'isi yose. Hari ikintu gikomeye abantu batigeze bavugaho cyabaye cyatumye Elon Musk ahindukira kuri gahunda ye yarafite yo gusapotinga Ukraine kugeza intambara irangiye. Hari ikintu ro cyabaye gikomeye cyane itangazamakuru ritarimo kuvuga, n'abasesenguzi benshi batarimo kuvugaho, ariko cyatumye uyu mugabo Elon Musk ahindukira. Reka tubiganireho kuri Waka Waka. Yes, rero ku mirongo y'urugamba nkuko mubizi contre-offensive y'abanya-Ukraine igiye kumara igihe kigera ku mezi 3 nta na hamwe irabasha gutobora. Ibintu bivuga ko Abarusiya bari barateguye neza. Ikindi kandi abanya-Ukraine ntabwo biteguye neza cyangwa se ntabwo bateguwe neza, kubera ko muri podcast twagiye dukora zisesengura ibiri kubera ku rugamba zivuga kuri contre-offensive y'abanya-Ukraine, twagiye tubona ko hagiye habamo ikintu kimeze nk'akagambane ku baturage ba Ukraine, ku basirikari ba Ukraine bagiye boherezwa mu birindiro by'Abarusiya byubatswe mu gihe kirenga umwaka wose, bakoherezwayo nta support yo mu kirere bafite, nta support ihagije ya artillery bafite. Ibyo rero bikaba byaratumye iyi contre-offensive iba nk'irimbukiro ry'ibikoresho bya NATO, ariko n'abasirikari ba Ukraine babigenderamo cyane, kubera ko ntabwo bari barateguriwe intambara imeze gutya, n'ibikoresho bahawe kujya mu rugamba ntabwo byari bimeze bitya. So ibintu byakomeje, bamwe bigamba bakumutu twateye imbere, Kherson twatoboye, ejo ugasanga sibyo, Zaporizhia twakoze akantu, ejo ugasanga ahubwo kari nkambushi y'Abarusiya. Uyu munsi nyuma y'amezi 3 icyo turi kubona nuko abanya-Ukraine ntibarahindura tekinike zabo no gukomeza gufata inzu imwe bagashyiraho amadarapo bakabyina intsinzi, bagashaka ko n'ibinyamakuru byose bivuga kuri iyo ntsinzi yabo. So twabonye ubushize ku ntsinzi yabo muri Robotine, twarayibonye abanya-Ukraine bigamba ko bigaruriye Robotine igice kinini, ariko nyuma yaho twaje gusanga ari trap cyangwa se ari ambush y'Abarusiya, nkuko umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine abitangaza. Aravuga ati Abarusiya bahinduye tekinike y'urugamba, ari nacyo kintu kirimo kutugora. Twarabibonye muri podcast y'ubushize tuganira kuri tekinike ya minage cyangwa se kuri tekinike yo gutega za mina Abarusiya bakoresha. Tubona ko barazegeranya ahenshi bagashyiramo ni za plastique abanya-Ukraine badashobora gupfa kudetectinga. Ikindi kandi iyo mwageze muri iyi field hagaturikamo imwe, ahantu hose yahita haturika ku buryo abayirimo bose nta mahirwe baba bafite. Ibyo rero bikaba byarakomeje kuba umutego ukomeye cyane ku gisirikare cya Ukraine, cyakomeje kugenda kigwa muri uyu mutego w'Abarusiya, kikisanga kihaburiye abantu benshi n'ibikoresho. Nibyo bintu birimo kubera n'aha ngaha muri Robotine. Ndagira ngo turebe muri ripoti zirimo kuba hirya no hino ibirimo kuvugwa kubiri kubera ku rugamba. Turebe nka analysis zirimo gukorwa n'Abanyamerika. Anga baravuga bati analysis of the situation at the front from the American Institute for the Study of War. Nukuvuga ngo iyi institute y'Abanyamerika yiga ku by'urugamba, ibyo itangaza kubiri kubera ku rugamba. Ahanga baravuga ngo Russia Federation Forces carried out another series of Shahed 131 136. Izo drone zose rero Shahed 131, Shahed 136, izo drone zikaba zagabye ibitero bitandukanye mu byaro bya Ukraine. Barakomeza Abanyamerika bavuga bati
Russia Federation carried out offensive operation at the Kupiansk. No muri nuvuga ngo abarusiya bakoze offensive muri Kupiansk, muri Svatovo, muri Kriminaya, muri Kriminaya, aho ngaho akaba ari mu nzira zerekeza muri Bakhmut area, no muri ni kuvuga ngo ahangaha ibi bitero byabereye muri Kupiansk, Svatovo na Kriminaya, ni hagati ya Bakhmut na Divka mu burengerazuba bwa Zaporizhia, niho ibyo ngibyo byabereye. Bagakomeza bavuga kandi ngo Armed Forces of Ukraine conducted offensive operation on the Seattle-Kriminaya line but did not move forward. Nuvuga ngo aya mazina ya hano muri Ukraine murabizi ni amazina agoranye cyane. Hano baravuga ngo Sviatowe Kriminaya line. Ahangaha rero nta abanya-Ukraine bagerageje gukora offensive itaciyemo, barayita unsuccessful. Ahangaha nanone bagakomeza bavuga ngo Armed Forces of Ukraine unsuccessfully attacked the Torskoye area, ni kilometero 15 uvuye muri Kriminaya. Urumva ko naho twegereye za Bakhmut na Zaporizhia. Ahandi baranditse ngo Russia troops repeat the offensive of the Ukrainian army in the Mayorskoye area, ibirometero 21 uvuye Bakhmut. Ahangaha kandi bagakomeza bavuga ngo Armed Forces of Ukraine continue their offensive on the border of Donetsk and Zaporizhia region but did not achieve any declared or confirmed success. Nukuvuga ngo aho ngaho muri ku mipaka ya Donetsk na Zaporizhia hari habereye ibitero. Abanya-Ukraine bakaba nta nsinzi nimwe babashije gutangaza cyangwa se babashije kwegukana aho ngaho. Hanyuma hano bakandika ngo Armed Forces of Ukraine carried out an successful attack on the area of Priyutnoye, hanyuma hakazaho Staramayorske, hakazaho Orozhanoye, hakazaho Novomayorske na Novodonetski. Aho ngaho ni mu bice bya Donetsk. Aho ngaho naho hakaba habereye ibitero by'abanya-Ukraine bitagize icyo bitanga. Gusa ibi byose mbisomye kugira ngo mwumve ko aba banya-Ukraine aho bari kugerageza kuba bakora contre-offensive zabo ntabwo birimo gukunda. Kandi ibi nkuko biri hano ni ibitangazwa na Institute y'Abanyamerika ikurikirana iby'intambara ahangaha muri Ukraine. Ibi rero bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara, na Zelensky arimo kubibona ko aba banyaburayi batazamufasha kugera ku ndunduro, abanyamerika batazamufasha kugera ku ndunduro nkuko nawe abivuga. So ndumva ko ni ibintu tuzakomeza turebera hamwe. Nashyiraho naho kantu kugira ngo namwe mugende mubyisomera munabireba, kubera ko biba byiza namwe iyo muri kubyisomera. Nagira ngo mbereke ko ku mirongo y'urugamba ni nayo mpamvu tutagaruka ku rugamba buri munsi. Ibihabera ni bimwe, n'imirongo y'urugamba ni imwe, nta gihinduka, nta breaking news. Niyo mpamvu dushobora kumara iminsi 2 tuvuga amanama, tuvuga ibibera mu office, kuko iyi ntambara niho hantu hasigaye irimo gukorera ama contre offensive, ni mu office no mu manama ya za NATO, mu manama ya za G20. Mwarabibonye G20 yacitse amazi, nta gisubizo yabashije gutanga kuri iyi ntambara ya Ukraine. Akaba ari ibintu binagaragara uko G20 irimo ibihugu bya BRICS, irimo uruvange rw'ibihugu, nta kintu yakora kuri iki kibazo cya Ukraine. Rero ni ibintu tuzakomeza tuganira, ariko mujye mukurikirana n'ibibera mu office, mukurikirane n'ibibera mu manama, kuko nibyo bidesida ibintu biri kubera muri iyi ntambara yo muri Ukraine. Imirongo y'urugamba yo ntihinduka, nta breaking news ku mirongo y'urugamba. Abanya-Ukraine bikaba binagaragara ko abasirikari babo batangiye gushira, kuko biragaragara ko kuri izi contre offensive ziri kuba ubu ngubu harimo kugaragaramo abagore benshi, abasaza ndetse n'abantu bafite ibibazo by'ubumuga ku rugamba. Ibyo ni bikomeje kugenda bigaragara. Tukaba tuzakomeza kureba Ukraine izakomeza kugeza ryari. Aba ba mercenaires bari kuva mu bindi bihugu za Espagne, za Canada turi kubona muri iyi ntambara baza gufasha Ukraine,
bazakomeza kuza kugeza ryari? Ni ugukomeza tukabirebera hamwe. Reka tujye kuri Elon Musk. Uko abantu babivuga wumva ko ari byo koko ko uyu mugabo yashobora kuba yaragize uruhare mu guhagarika iyi ntambara cyangwa se guhagarika ibyari kwicisha abantu benshi cyane, kubera ko iyo bibaho abarusiya bagakoresha ibitwaro byabo bya kirimbuzi hari gupfiramo abanya-Ukraine benshi cyane. Rero nk'uko Vladimir Putin nawe yabivuze, yavuze ko Elon Musk ari umushoramari w'umunyabwenge kandi ureba kure, akaba yaramushimiye ko kuri inshuro yarebye kure kuba ataragumye ku ruhande rw'abanya-Ukraine mu rwego rwo kubashyigikira mu kugaba ibitero byabo muri Crimea. Ibyo rero Elon Musk mu magambo yiwe nk'uko nabibonye aganira n'itangazamakuru yaravuze ati abanya-Ukraine barampamagaye mu ijoro cyane, barambwira bati nyabuneka dufashe, tugiye kugaba ibitero karahabutaka, tugiye kugaba ibitero kirimbuzi ku Barusiya ahangaha muri Sevastopol. Target ikaba yariyo gusenya ibi byambu by'Abarusiya, position zabo za gisirikare, no gusenya iki kigo cya Sevastopol. Ko murabiza Abarusiya bahafite icyambu cya gisirikare gikomeye cyane. Ibyo rero bikaba ari ibintu byari gutera Abarusiya umujinya mwinshi cyane, utamenya ngo bari kubisubiza bate. Ni nayo mpamvu mvuga ati bashobora gusubiza bakoresheje umujinya w'umurengera, bakaba bakoresheje intwaro zikomeye cyane, cyangwa se bakaba banazana n'intwaro zabo za kirimbuzi. Ibyo rero Elon Musk avuga ati bakimpamagara bambwira ibyo bashaka gukora muri Crimea na Sevastopol, narababajije ati for what purpose? Ibyo bintu mushaka kubikora kubera iki? Murungukamo iki? Muraba mutsinze intambara, Abarusiya barasubira iwabo, muraba musubiranye Crimea, ni iki kiri bukurikireho? Ibyo byose ni ibibazo yababajije abanya-Ukraine. Bajya mu bintu bitumvikana, nko kuvuga ngo nitubasha kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Sevastopol, Abarusiya baratangira kubona ko Vladimir Putin adashoboye urugamba, imyivumbagatanyo itangire mu Burusiya, ubutegetsi wenda bube bwahinduka mu Burusiya. Ikindi kandi bakavuga bati bishobora gutuma morali y'abasirikare b'Abarusiya ku rugamba ikomeza kugwa hasi, bikaba byadufasha muri contre-offensive. Bavuga ibintu byinshi utabonamo inyungu ziri direct, ibintu byinshi wahuza n'izi drone bahora bohereza muri Moscow, zihora ziturikizwa hejuru, ubona ko usibye kwerekana ko mushobora kukagurutsa, ariko nta kintu cyahatari izi drone zikora, nta kintu zihindura ku rugamba. Rero Elon Musk akaba yabwiye ati ibyo sinshobora kubikora. Abanya-Ukraine barahagarara kuri uwo mugambi wabo. Ibyo ngibyo ushobora kubyibazaho bikagucanga, ariko niko bimeze, kubera ko abanya-Ukraine kuva iyi ntambara yatangira, kuva iyi operasiyo ya gisirikare y'Abarusiya yatangira, bakoresha ikoranabuhanga rya Elon Musk bita Stalin. Iri koranabuhanga rero ribafasha kumenya position z'abasirikari z'Abarusiya aho bari, amadepo yabo aho ari, ibigo byabo aho biri, kuko bibaha amashusho, bikabaha na coordonnées z'ahantu bashobora kurasa. Ari nabyo bibafasha mu gukoresha izi mbunda bahawe n'Abafaransa arizo bita Canon César, ari zi HIMARS. Izo zose zikoresha amacoordonnées zigenda zihabwa n'iri koranabuhanga rya Elon Musk. So rero Elon Musk akaba yarababwiye ati yarabwiye itangazamakuru ati Ukraine igomba kumenya ko turi ku ruhande rwayo, turagerageza kuyishyigikira, ariko igomba kumenya ko ntabwo ari umutwaro w'abashoramari cyangwa se amakampani y'Abanyamerika. Turi ku ruhande rw'iwe, ariko agomba kumva ko tutari umutwaro, kubera ko abanya-Ukraine bamaze iminsi myinshi cyane bifatira ku gahanga uyu mugabo Elon Musk, bavuga ko ari ku ruhande rwa Vladimir Putin, bavuga ko abantu babegereye Elon Musk ari abantu b'inshuti za Putin, ari abantu bamubwira ibyiza bya Putin, cyangwa se bamusaba kuba yafasha Putin. Barimo baravuga ibintu byinshi cyane, ariko ikintu nyamukuru wakwibaza ni gute umuntu ku giti cye agira ubushobozi bwo kuba yagira ijambo mu ntambara nk'ingiri kugira muri Ukraine, akaba yatuma Ukraine itsinda, akaba yatuma Abarusiya batsinda, cyangwa se akaba yagora Abarusiya mu rugamba rwabo. Ibi bintu bituruka hehe? Ibi bintu bituruka muri systeme y'Abanyamerika, ingi y'abakapitaliste ivuga ngo wirwaneho, nushaka utunge ibya mirenge, abandi bose birabareba. Ibi rero bituma Amerika ari igihugu gishingiye cyane cyane ku baherwe n'amakampani yabo, cyangwa se private companies. Ibyo niyo mpamvu uyu Elon Musk yahereye mu mamodoka agenda azamuka agera mu byogajuru. Ubu akaba ari umugabo navuga ko
mu bijyanye n'ibyogajuru ari ku rwego rwo hejuru cyane cyane cyane, ari nabyo bimuha kuba yagira ijambo ku byaba ku rugamba. N'abanyamerika ntibagire, na leta y'Amerika ntibe yagira icyo imushinja, kubera ko ni umuntu uri prive, ni umuntu ukora ibintu ashatse. Nubwo aba baherwe b'abanyamerika n'ibyo batubwira n'ibyo tubwirwa mu itangazamakuru akenshi usanga atari byo, ubundi bafite aho bahurira. Ukaba wasanga ko ibi Elon Musk yakoze n'ubundi bihura n'umugambi wa Amerika wo gukora urugamba n'Abarusiya, ariko hatarimo gutsinda Abarusiya, ahubwo harimo kunaniza Abarusiya, harimo guca intege ubukungu bw'Uburusiya, harimo gushaka nko gusebya Uburusiya mu maso y'amahanga ko budashoboye intambara. Ariko Abanyamerika nabo barabizi ibyo bakoze Hiroshima na Nagasaki, barabizi ibyo bakoze hirya no hino ku isi, barabizi ko Abarusiya nabo badashobora gutsindwa intambara igihe cyose bafite ibitwaro. Nk'uko mubizi, Abarusiya nibo ba mbere ku isi bafite nucleaire, banarusha NATO yose yiteranyije, barusha isi yose yiteranyije. Abarusiya nicyo gihugu cya nucleaire cya mbere ku isi. Ibyo rero bikaba bivuga ko n'Abanyamerika barabizi ko aba Barusiya badashobora gutsinda cyangwa badashobora gutsindwa intambara. Ariko nanone hakaba hari n'akandi kantu tugomba kuganiraho kugira ngo ibintu tubishyiremo balance. Tumaze kuvuga ku bushishozi bwa Elon Musk, kwanga kuzabarirwa mu mateka mabi, kuzabarirwa nk'umuntu wateje intambara ya gatatu y'isi yose afasha abanya-Ukraine gushotora Abarusiya. Ibyo byose tumaze kubireba, ariko hari n'ikindi kintu gikomeye cyane nge mbona gishobora kuba cyaratumye Elon Musk asubira inyuma. Kuko niba mwibuka amagambo akakaye Elon Musk yavugaga intambara igitangira, kugeza naho Elon Musk yavugaga ko we ku giti cye ashobora gutanga amafaranga ku bantu bashobora kwica Putin. Ibyo bintu murabyibuka intambara igitangira, ku buryo wibaza uburyo agahindukiza imvugo ikarishye. Uyu munsi akaba ari umuntu uhora ahamagarira abanya-Ukraine ko bakumvikana n'Abarusiya, bakareba uburyo biriya bice Abarusiya bafashe, nawe ari ku ruhande rw'abavuga ati biriya bice mu birekera Abarusiya, nta kindi kintu mwakora, ubundi mwumvikane uburyo garanti zanyu z'umutekano nyuma y'Uburusiya zabaho. Akaba ari umuntu uhagaze aho ngaho, ariko intambara igitangira ni umuntu wari ufite icyo nakwita imvugo ikakaye. Ibyo bituruka hehe? Ikintu ngewe nshaka kubabwira kugira ngo nacyo mugitekerezeho, tujye tunagerageza gusesengura kugira ngo tumenye ibishobora kuba biri kubera inyuma y'amarido. Turimo turaganira, ni ikiganiro nakoze hashize igihe hano kuri Waka Waka podcast. Nagikoze ndimo ndavuga ku byava mu ntambara yahuza NATO n'Abarusiya, ninde watsinda intambara. Icyo kiganiro kirahari, kiri mu biganiro nakoze kera, mwajyamo hasi mukakireba. Niba mwibuka ibyo twaganiriyeho mu bintu biha Uburusiya imbaraga, hari tekinoloji y'amasatelite, ariyo ibi byogajuru by'aba Elon Musk bakoresha mu isanzure. Abarusiya aho bageze uyu munsi, bageze aho bafite ubushobozi, bafite misile zishobora kurasa satelite. Icyo ni icya mbere, bafite misile zishobora kurasa satelite. Icyo ni number 1. Number 2, aba Barusiya bafite satelite kamikaze ishobora kuza ikagonga indi satelite, byose bigahwaniramo. Niba mubyibuka rero, intambara itangira, mukibuka ibifaru by'Abarusiya byarashwe ari byinshi. Mukibuka Abarusiya bari mu nkengero za Kiev, amashusho yagiye atambuka hirya no hino y'ibikoresho by'Abarusiya birimo kuraswa. Icyo gihe bakoreshaga ikoranabuhanga rya Elon Musk, anabishyizemo n'imbaraga nyinshi cyane. Uyu munsi rero wakwibaza ngo guca bugufi, kwiyita ko yarebye kure, biri kuvahe ko tutari tubimuziho iyi ntambara itangira? Aho niho mvuga ngo hashobora kuba harimo akantu wakwita menace. Hashobora kuba harimo akantu bita menace y'Abarusiya, bamubwira bati ibyo bintu byawe rero cunga sana, kubera ko dufite ubushobozi bwo kubimanura byose, kandi biriya ni ibintu bitwara amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari kugira ngo wubake icyogajuru kigere mu isanzure, gitangire gikora akazi, ni amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Niba Abarusiya baramubwiye bati dufite ubushobozi bwo kurasa ibyo byogajuru byawe, dufite ubushobozi bwo kubigonga bigapfirayo hejuru ntibikore,
namwe nimwibaze ko umuntu akubwiye gutyo ku ishoramari waba warakoze ringana gutyo wabikora ukabirisika kubera Ukraine uzi ko itazatsinda. Ibyo bintu abenshi bari kubyita Elon Musk ari ku ruhande rw'Abarusiya, Elon Musk ari ku ruhande rwa Putin, aba RC bo barababaye, b'Abafaransa barababaye, bararize ngo kubera ko Elon Musk yanze gukora ibyo bintu. Abagabo ngewe bajya banshanga niba hari abantu njya nibaza niba hari ubwenge bazi, ni abanyamakuru ba RC n'abasesenguzi babo b'abajenerali bafite ubusesenguzi bw'ubufu, ariko ntiwabyita ubufu cyangwa ngo ubyite ubujiji. Ibyo barimo baba babizi, propagande barimo baba bazizi. So bo barababaye cyane kubona Elon Musk atari kumwe n'aba banya-Ukraine muri gahunda zabo zose. Ariko nkaba nababwira ati na leta zabo, na leta z'abanyamerika, z'Abafaransa, za hehe zose zirababwira ati turabaha ibintu ariko orewenu ntimuzabikoreshe hehe mu Burusiya. Ibyo rero ni ibintu umuntu yatekereza mu buryo butandukanye. Ngewe binabitekereje kubera ko nzi ko Abarusiya bafite iryo koranabuhanga. Mbitekereza kubera ko nzi ubukana Elon Musk yarafite intambara itangira. Mbitekereza kubera ko nabonaga uburyo Elon Musk agenda noneho azana proposal zisa naho zanditswe na Vladimir Putin. Kubera ko niba uvuga uti Donbass n'ubundi ni y'Abarusiya, Crimea ni y'Abarusiya, ntubyihorere kuriya n'ubundi dushake garanti za Ukraine. Ibyo bintu ni ibintu bimeze nk'ibyanditswe na Vladimir Putin, bitandukanye n'ibyo Elon Musk yavugaga intambara igitangira. So rero ni ibintu tuzakomeza kugenda turebera hamwe hano, ariko buriya ntitukajye dufata ibintu ukuntu ibi bitangazamakuru by'abanyaburayi biduhaye ngo Elon Musk ari ku ruhande rw'Abarusiya, Elon Musk, kuko icyo kintu kimenyekane cyonyine n'Abanyamerika bazaba bacitse amazi. Nibimenyekana ko Abarusiya bafite imbaraga zo kubamenasa mu isanzure, bafite misile zigerayo, bafite amakamikazi satellite aho ngaho mu kirere, kandi mbibutse ko iri koranabuhanga n'Abashinwa bararifite. By the way, ibihugu bimaze kugira ubushobozi bwo guhanura amasatelite ni Ubushinwa n'Uburusiya. Nibyo bihugu bimaze kugira ubushobozi bwo kuba byahanura amasatelite. Rero tuzakomeza turebe Elon Musk uruhande azakomeza gufata, cyangwa se niyongera kishora mu ntambara turebe ibyemeza Abarusiya bamufatira. Ariko ngewe icyo nababwira ni izo option ebyiri zirashoboka. Ashobora kuba yashishoje, ashobora kuba yanakanzwe akabivamo. Iyi ni Waka Waka podcast, twebwe tureba kure tukabisesengura tukabiganiraho nk'inshuti, tugahana ibitekerezo muri comment. Kandi niba wakunze iki kiganiro ujye wibuka gukanda like, kuko iyo ukanze like uba ugihaye amahirwe yo kurebwa n'abantu benshi cyane, kandi uhaye support iyi podcast kugira ngo ikomeze ikure, ikomeze yaguke. Gukandaho ni akantu koroshye kuri wowe, ariko kuri Waka Waka podcast ni ikintu gikomeye cyane, kuko kiradufasha kugrowinga no kuduha morali yuko ibyo dukora mubikunda. Amahoro kuri mwese, Imana ibahe umugisha.